Ubah Preston Tensong MLA jangka penusla ubalong ru ke Jokopor kebun National Vice President jangka National People's Party. Mantak sengi ulah Shimtino kemu Presiden jangka National People's Party Meghalaya State Unit. Bak Preston ulah Shimti ni kekam harin kajeng ino kam bak kajeng chuang thai no jang Presiden pemerintah jangka State Party kata Dr. W. Khalaki ubalong ru ke Jokopor UMP jangka Raja Sabha. Ya Bak Preston napes kamata sengi da National President jangka NPP ukondrat sangma hakanya nak belong hak office jangka NPP Hashlong. Nak yang Bak Preston ulah priang ya kane baru long ru bak kekam kajeng mana punya syafrang ya kekam jangka parti hapok Meghalaya. Tray jungi nang ni serta kesulong be kumu bang pingi kwa bandrin siap. Syadu kawe pekoi ekonomi lapi ong hasor le ni hana kita. Lada pi ong district is hasil ste haki we kui baki district teka ka intention jungi le parti kolong bang inam tia menunggu kamtam mentala jang sekali election ngin tray sitom but ru nga next camp bahaka committee ka thamai la pi ong ha state level ha district level lani what haki block level ngin tia ngam le but tray sitom ne bangda pejikio jong parti jungi ka parti on 31%